Istong lakay. Apay atong galumawag ka kat agoy uyok ka. Ajak man amoy tinayto nga uyak. Di mo't may kikat. Muray ag tumarak, isulat tamag. Awan pagbaliwan na. Agpa-check up ka nga min Idi pa lang ay bagbag ka agpa-check up ka. Ngam di mo mo't nga minararamidin. Wanto. Sayang ti kwarta. Ay, basta agpa-check up ka. Agipaw itak iti kwarta. Malungay, ti pawit mo, hulya ba ka? Uray 10,000 pesos Basta agpa-check up ka, wan. Ay, alaman nga rod. Diyak kumakayat kag pa-check up ng ang gaputakid daw mo. Sige, pagbigyan ka bakat. Ala-ala nga rudan. Tada pa'y aramidek. Pamirinda ka ba, Nistong? Merinda ko na yaw. Ay, sige Nay, talaga ayam. Mabit lang anyat kayat yung merinda ya. Ay, nagadumat ti kwartam istong. Sagsasangaribo pa. Pinawitan na kakadimanan ni Hulya nga anak ka. Uy, apa ya tadang? Ada reklamo yaw? Ibagayo kasapulan nyo ti kwarta, taikan kayo. Saan kumatila pangigas-gastusan ni ti kwartayo baraok? Awan bibiyang yon tatang. Agasawa kamin ka ni Hulya. Payakas lang ng sakit tinakam yun, pauitan nak. Agasawa kami may. Saan nakasta? Ragalas lang pintiar aramida. Pagbisbisyom lang ti kwarta, pagrigrigatan ti anak may. Ay kat kwartami mat nga agasawa ti ususarag. Agdaw-dawa ta kaya kada kayaw. Man nakibiyang kay launa ya katugangan. Isu nga adotisan nga agkikinaawatan nga agasawa. Tadalat talaga tay kaskara kayo aman nakibiyang akatugangan. Kasana adi kam makibiyang. Kat kastamot ti aramid mo. Anyat kaya ti merienda ya, ta ilibre kayo tatang. Tapno di kayo sumanaon. Anya? Ilang aman yun ni nanang iti merienda na. Ta mangala kayon. Kalpasan na, agawid kayon. Hello, Hulya anak kaw. Adaman damagay. Pinawitam ka di manen iti kwarta jay asawam. Nanang, uray ka na yun ko apawitan iti kwarta ni Istong. Awan pakibiyangan nyo ijayan. Ay, damdamagak laeng anak ko. Tanakita ka nun ni tatang mo iti istor nga agpay-pay-pay iti sagsasangaribo a kwarta. Ipaspasikat na kanaw ti kwarta na. Nagilibre pa'y kanu iti istor. Pagpa-check up na, nanang. Na, apay. Anyat marikrik na aya. Nabayag nga may na uyak nanang. Saan nga imbag? Uyak? Kasladyak mo mangmangag nga aguyak. Kasla na salun at mat ni Istong. Panagkunayo lang mat daytaan nanang. Ngam kanayon ti panaguyuyok na. Tatunggal umawag, nagunag ti uyok na nanang. Kasta aya. Na. Diyak nadlaw dayta anak ko. Wen tailimlimod na. Di na kaya't nga agdanag kayo. Ha? Ala nanang tani, adapay aramidek. Baliwan tayong tumanong tiag sarita, wan. Bye! Wawan. Bye, anak ko. Hello, Istong. Kamusta kan? Hulya asawa. Kagap-gapok launa iti doktor ko. Okay. Kumusta nga iti check up mo? Pinagsangsangit ka. Hulya bakit? Tawanan. Dandaniak sa matayo. Ha? Mapay ayalakay. Anyat sakit mo aya. Anda ka numat gaya mo cancer ko. Isasaan nga imbag tuyak to. Anya? Anya cancer ngay? Lang cancer ka numat bakit? Awanan. Mabalo kan iti mabiit bakit? Ala, di ka mamutag sa uiti kasta, Istong. Agimbag ka pa'y. Anyat ko na ti doktor ngay. Aga nga sa kanaw.
Hanggang muray san-san, tagastos lang dayta. Urayak natan ati papaday ka. Ay, sana. Agagas ka lakay. Pawitan ka, iti pagagas mo. No kasapulan nga umutangak. Aramidek, basta gimpag ka. Ay, already kan umutang bakit? Basta nayunam lang tayo ipawpawit mo iti binulan. Pagdublem lang siguro. Sigurado ka? Uy, di kan umutang. Nanarigat ti may lumlum iti utang. Sige nga, Rod. Agpawitak inton bigat. Tapno marugyamon ti agagas, wen? Uwan hulya. Agyaman akunay kan ka. Asawa ka. Iso arumbang lang nga tulungan ka. Ala, agpaimbag ka nga, Rod, wen? Tumaram amin nga ireseta na nga agas mo. Hello, Istong. Kumusta kan? Kastaya, nakapsot lata. Diyak makaluto iti kanek. Ibagak ka ni Nanang. Taumay payla di tabalay. Takadwain na ka. Ay, kapapain. Oras anan. Amumat nga do ti saw-saw dananang mo may papankanyak. Ugat, kasano ka nga rudin nga eh? Mga alaklangan na titangdanan ta ababaunan. Ha? Sige. Sino nga iti ayabanta? Sapay awanak dita. Ano ti mapalin na maala bakit? Di mo pa katanagan na ita. Siya ko unti makaamo. Ala nga, Rod. Basta agpaimbag ka, wen? Ti kayat ko, no agawid akto, naimbag kan lakay. Ay, awan bakit? Di nakpakadanagan dito'y. Basta ada kaduak. Awan problema. Mga laki kagbali na babaunan ta. Sige nga, Rod, lakay. Kita tayo nasingput ababaunan, wen? Nakitam tay babaunan da istong lakay. Jak amo ano, iso tayo nakita kini limabas sa kiji balayda. Tay ubing kan napintas sa babae. Ay, uwan. Ay, adamo babaunan dan. Uwan, taawan ka nungarod mga sikaso kan ni istaong. Adda ka no sakit nan, saan na makalutaw iti kanin na. Ha? Pudno nga ta, masakit jay manugang mo. Ha? Kasla nagsaranta mo, iti napanak ki jay balayda. Ngam iti nakita nak, ay bigla akim mapsaut. Diyan mo Kan sa balay, ti nariknak iti nakitak jay babaunan da. Kasla saan mo iti babaunan tilangana. Nagsosyal mo iti babae. Ay narigat ti agsasao. Ang amuray siya, sa balay ti marikrik naklakay. Nagatidog mo iti kukuna. Nakamanicure pedicure pa'y. Kan di alahas. Kas jay ayati katulong, kas lawam mo amo na trabaho. Ngarod Tagaano nga talay siya babae Diyak mo, tadyak pa'y ngamin nakasarita. Ang palut putik tau day jay babae. Tagaano ka nga'y balasang ko. Taga kabangibang ili, Nana? Nagpintas ka, balasang. Naimbag man, takayat mo ti agbalin ababaunain. Wen atawang mat sa bali at trabaho ang master ka, Nana? Manot tawon mo ngay. 21 kun Nana. Ape anagado damdamagan nyo kanyak. Ay, kwa. Awan. Kaya't kalaing may't ama-am-am mo na imbag, balasang ko. Aysa, ayan mo. Igawan nakman. Kanay mabisina ko. Mabisinan ni Manong Istong. Panawan kayo pa dito'y Nana Sige. Mapanak mo tantan maluman. Pakibagam tulaangan ka ni Istong. Adi magasak, wine. Ay na. No nakitam lako
tsura jay katulong da istong. Mapamulagat ka lakay. Apay aya. Agasam man, naka-short pant itinayul-al. Kan hanging tibado na, makikita jay pusog na. Anya, ay nan, tay nakman nga ron kitaan nagpaisumat lati ibagbagam. Apay nagkatos ka ngay. Nakitaan nga. Pagpanpantasya ang mudajay, babae, Saan ba't Itanya agapaw. Kaya't ko lang matapun kanti imbagam. Sana na masapul apengkem, taag paiso amin nga ibagbagak. Garang kantyang dayjay ababaunan lakay. Talaga akas lasaan ababaunan, iti panagkitaken kwa na. Yala, ditan pagpanunutan iti dakas jay manugang ta. Tamang nagbindot talaang iti atap. Na, sa paila ko mga rod, takas ta nga agpaisaw lakay. Ay sos, paliwan nga na imbag di manugang yo bertaw. Tanay, sa balin ti madmadlaw mi kadakwada iti babaunan na. Apay aya manang aryang. Kano mamin ano makita mi nga agsinaklo dahil di parangan da. Anya? Ken kanayon da rumwar. Mapanda makisugsugal. Agkuy-kuyog da kanayon. Anya? Kaano pa yan adlaw yun ay tama ng aryang? Nabayagan na. Ngam di kam lagtagtagari. Narigat ti may ramraman. Ngam masyanak mo nga minijanak mo nga deja abroad. Pagrigrigatad na ti sugsugal dagi jay dwa. Ay, agyaman ang itiday taan ay bagang manang. Katap no mamati ka. Kasaritam to dya apukok. At da iti silpon na jay video dagi ti dwa. Binidyo na ngamin iday daday di sugalan. Naglailo da iti tunggal maysa. Pangaasi yu tatang, di yu kumamot dadaulan ti asawak kanyak Sana pa nang dadaan anak ko. Panang isakit yan aramidin may. Tang, masakit ti asawak. Sana makarwar day di ang makisugal. At David din siya may anak ko. Ipuruward kuntukon ka. Anya? Isang agsugsugalak, ta pangiliwiliwag ko iti parikot ko, may papaniti sakit ko, bakit? Kanday tayo forward akin ka video. Di mo kumaikan iti sabalya kay papananday ta. Talaga nasingad kami iti babaunan ta. Kaslag kabsat kami. Apay nga, kurang na laging kayo iti katulong. Itala makita tinala mababaw na. Nagpintas kan ubing pa'y gayam. May mayat ti ubing tanapig sa mga sikaso kanyak. Tano bakit ti alaak? Ay hawanan Hindi nak maasikaso. Istong, sapay na kuma, tawan kinapudno dagiti dandanon da kanya. Uwan bakit? Matay ako ni Timabit. Pagatapan nagpailang mat. Awan madlingar aramidak bakit? Pangiliwliwag ko na iti parikot ko, ti panagsugsugal ko no daduma. Iso, mawatan na ko hulya asawak. Lakay, masikog samot jay katulong ni Istong. Nadlaw mo mo't gayam na ita. Dumakdak kilan ngagpaiso di tiyan na. Na. Apay ngay akas jay lakay. Ada nga tanobyo na. Diyak mo Lupod naman na ita. Apay di na yawid na dya babae. Ipalubos na nga ta, ngagkatkatulong na ta, nga uray masikugan. Win nga ron Ay na, sapay la kuma, tasan apod no ti atap ko lakay. Sa balay ti mapampanunot ko nga main. Uray siyak nga ron. Ay na, agawid ko mga minag jay anak ta. Mabit lang, umayin.
La 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 la. Um, mm. Kumusta kan, Istong? Ha? Julia, andakan. Wen, kumusta kan? Kasta, marigrigatan. Anay ko, Ne. Apa nga yakla at naglusdoy ka, Istong? At yak kabalanti, tumagdari ti mabayak bakit. Ako piti barokong ko. Nasakit ti langs ko. Anya, ala, umay ka nga rod. Tulungan ka, tumagdara, umay ka. Mabit sa ngaminan ti apit ko bakit. Di ka ang sauwi, di kasta. Ang limok magkamit. Kasla, saan kamot nga agsakit lakay? Anya saan? Agsakitak. Iluklok magkunanang iti aga sa tumtumarag. Istong! Agsikal ko! Agkalakaksamad kan! Ayan mo, Istong! Ayan din sasaw, Istong. Asino tayo dyan? Ako, da silid bakit? Jay babaw nun da dyan. Masikog namin. Kabulanan nan. Pinanawan tin nakasikog kin ko na. Kasi nga rin linuko da piman. Ha? Istong! Ay, Wan! Umaya na isa! Umaya ka! Kalahat mo't apimigsan, Istong. Nagpardas mo't asimrek ijay silet. Itatanak ka anaka kon, Istong. Ibagamon tagpaysok ni Manang Julia. Aguli magkaaysa. Ang mga numangag na kati asawak. Kunam, oray maamuan na ti amin may papan ka data. Saan ka mabutang? Kwa, saan ko mapay nga ita? Ang mga no agiskandalo ti asawak. No di mo ibaga. Siya kung ti mangipod no iti amin kan kwa na. Ilaban ko ati karbangan ming aginaken ka. Ilimod tapay lang ti amin ay sa pangasim. Awanan ti rumbeng nga ilimod yo, Istong. Ay sa. Ha? Awanan ka itibain, Istong! Kulya, pakawanan na ko nailaw anak. Masika ko makanyak. At sakit ko. Awan sakit mo! Nakasaritak ti ibagbagam a doktor mo. Kat napanagnikak ti amin ken kwa na. Inulbudan nak, Istong! Pakawanan na ko mahulya. Kat sikamat a babae. Agyaman ka. Takaan anak mo. Tano saan? Karaman ka madangran. Pagpilyam ani Istong na sino ti pilyan na kadata Manang. Siyak ti pilyan na. Tas siyak ti asawa na. Iso a pumanaw kan dito'y balay sika a babae. Istong, agsao ka. Asino ti pilyam kada kami ka ni Manang Julia. Ay, ni Hulya ti pilyag. Tayo ti asawak. Iso ti ayatek. Pasensya ka na isa. Anya, napaklan ka magayam nga ulbod, Istong. Di mo matakdaran dagiti nagadua ka rin kanya. Julia, apay, di ka mabutang. Nga amangan no ulitin na tinaramid na. Sinaab ki idain. Ay ayatek ti asawak nanang. Diyak ka ba ilan na mapukaw kanyak? Nga oray adda napututan na. Apay, di ka madismaya. Nagpakawan mo't kanyak nanang. Kan nagkari adinan ulitin tinaramid na. Madanagan kami iti inam anak ko. Saan na mapagtalkan jay asawam? Ulbod day jay. Kan nalaing nga artista. Isa di ka basta mamatilatan iti ibaganakin ka. Nalaka ati mangibagay iti suray. Ang di mo laamaw. Ikan tayo kumapay iti may sa agundaway nang agbalbaliw, tatang. Ala, sikat ti makamaw. Pangedeng mo na ita. Ket no anyan to ti ibunga na ita a desisyon mo. Awan to kumati pabasulam. Daimbagami mo tayo ti opinyon me iti inam. Hulya bakit? Naibus ka naman ang tigatas ni baby. Manong, ti kasapulam. Uray, 3,000 ano anta? Kapag gatang kumut na iti diaper. Sige, mabit lang ang tamang tidak.
Na, apay akas ta tilangam nga imay dito'y balay Julia. At da problema, nistong nanang. Di pa'y nagawid. Doal dawin ngawan iji balay. At niya, hay, napanan na ngay. Kunana amapan makifiesta iji lugar ti kumpare na. Ngam di mo't nagawawi dun. Diyak makontak ti cellphone na. Ay, madanagan nak. Amang ano na bartek. Kat adanang kurso nada kan kwa na. Kat anyan tinaramid da kan kwa na. Malala, urayim latan Amang ano adaman sa balin nga umok na. Ha? Apay? Saan nga agparik na kin kaaya, Julia? Ay no siya, mariknat no ada sa balay nga ar-aramidin jay asawam. Ha? Imposible alukun nakmanan nanang. Nagkarimot adinan ulitin tinaramid na. Ay, sa apay lako mga raud, anak ko. Nagapamanan. Napanamit ti manungal daw. Kastamla ka na yunan. Marmarapukaw ka dito'y balay. Oh, Julia, bakit? Pakawanan na ko ma. Nailaw anak manan. Kat masikugan ti babae ang naglaw anak. Anya? Promise, last day to yan. Ura ipupok na kundi ti balay. Jakon rumrumartap no mabantayan nak. Apay ngay naramid mo manan, istong! Apay! Julia, bakit? Ada pa'y kwartam dita, ha? Naibus ka nun ti daya parti may kadwa aputot ko. Kan uray ti inauna aputot ko, awan kan ugatas nan. Pasensya ka na, ha? Jakmat ngamin makasapol iti trabaho ka. Awan mo't mayat amaster kan at trabaho. Awan kwarta. Ken maysa, jak kayat asyak timang suporta iti saan kumot nga anak. Ala, anusam ka din bakit? Sana balay, takasla anak mumutin lagi jay. Awan nga rut kwartak. Makaamu ka mutin nga agdiskitar iti itid mo kadagitang anak mo. Nagimot ka mutin, Julia. Nagbalbaliwak lang arudan ngam kasta ka pa'y. Hindi mo ammo ti makitinulang. Awan pa'y ganas ti panagbalbaliw ka. Lukas ka, awan manan jay asawam. Awan nga rut tatang. Jak amu tinapnapanan na. Makalawasin adi nagawawid. Napanan na nga rudan ngay. Uno, adaman sa bali apagaw-awidan nan. Jak amu tatang. Jak amu. Dito'y tiimpagadang ayan nistong. Sapay lako matawan madi ang maduktalak dito'y. Nagdakkel a balay daytoy. Akim balay nga ta iti daytoy. Agtuktukak. Ha? Julia? Apay nga da ka dito eh. Sika ti rumbeng apagdamagak iti kasta. Apay nga da ka dito eh. Akim balay iti daytoy istong. Istong, sweetheart. Asino dayta? Sweetheart, no kasta. Adamanan babaim istong. Ala, agawid ka, Julia. Lading itak, ni Veronica ti kayat ko adanaan. Isun ti ay ayatak. Kat no agdarom ka, makaamu ka. Awan maramidak. Anya? You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Sa pelanak, manipo dita, dito'y balayan ti pagnaadan ni Mamim Amirawan. Ison ti Mamim ita. Ta saan natamutlangan na kayat ti pudno amamim. Apay ngay, Daddy. May salang ti mami ka. Nila ang Mami Linda.
Anak, nabayagan na sininaanak ti inam. At dan sa balya pamilya na. Iso nga awanan pakibiyangan takin ko na. Daddy, hanga balita nasing petak nga agbalin nga may kadwa nga mamim, sabil. Nasingsing petak nga dayo angam ni mamim nga Linda. Ipatag ka nga kaslag paypayso nga anak ko. Wen, anak ko. Nasingpot ni Mamim Amira. Iso, ti kadkadwam dito balay no agsubliak manan ija bro, duwan. Di kan pumanaw, Daddy. Dito'y kalaangan balay. No jak umadayaw, awan pangalan tayo iti kanan tayo. Taawan trabaho dito, anak ko. Isa tari maanam ti agiskwela, wan. Agsingsingpot ka. Kandi mo suksukiran ni Mamim Amira, wan. Wan, Daddy. Mira, darling. Italagkon kan kati anak ko, wan. Di mo ko mabaybayan. Wan, hangka nga madanagan taban, tayak nga perme ni Sabil. Itulod ko ija eskwelaan. Sa kontumanan sunduan no madismiss. Nagyamanak, darling. Ano sa mga rod nga ilutuan kan asikaswan ti anak ko, ah. Sana bali, tapawitan kayo iti kwartayo iti binulan. Gatangan nyo amin na kaya tyo akanan. Kan rumar kayo no kas nga awan klase ni Isabel. Tain kay agpasyar, ag-shopping kayo. Wan no ada pag-shopping. Pawitan kayo nga rod iti kwartayo iti binulan. Ay, thank you nga rod andong, darling. Pasensya mo ti anak ko, no medyo adayo pala tirik narakin ka. May kawa pala ngamin na dyan. Ngam patsek, may ruam tumot lang. Hangka nga madanagan andong. Arami dakti amin nga bis ko. Tapno, maiasi dagtirek na nakaniyak. Sabil, nakarubwat kan. Mapantan ta itulod ka na dyan eskulaan yo. Wan nana, ngam awan pa'y balon ko. Tawan mo't naluto a balunak. Ay na, hangka nga agbalonan. Adamat kwartam ay gatang mo iti ka na may jay school yo. Nairwamak ngamin nga agbalbalon. Taglutluto iti niyaya karing iti balbalunak iti school. Ay na, hanan nga uso data balon-balon tadta. Mangangkan to iti schoolan yon. Iti school kantin yon niya. Ada nga rut kwartam. Hello, Andong, darling. Nairwar kon jay pawit mo nga kwarta. Thank you nga talaga, darling niya. Awalan yaman na, darling. Rumor kayo kan Isabel, tayo kaya agpasyar. Gatangin nyo, ti kaya tyo agatangin. Wan darling. Inton aldaw ton, tana katurog pa lang mat ni Sabil. Alay aron, darling. Agpawitak tumanan no agsulduak. Bye. Bye, darling. I love you. No kasta, agnanaod kan dita balay daan daw, Mira. Ay, wan na nalita. Inawid na konta, ikasarnak to kano. Ha, apay, mabalin ay apakasaran na ka. Kat nagkasardamot itiim mo na nga asawa na. Nabayag matan nga nagsinada. Kuna ni darling ko nga andong, ipaanal nanto kano ti kasarda. Ay, kasta aya. Kat tay katulong da nga pimanawan. Ay, pinapanawan ni andong ko ata, adamat nga minsan sadut na. Isu nga siya kung natimang kadway di anak na, ta nagsublimanan ija abroadan. Bakit nga minahon di babaunan da? Kasladinan kabailan tiyag trabaho. Talaga kiti nga sadut Hanga pambarda ta kinabakat. Imbak-bakat na ate kinasadut na. Ay, wan gayam, bariaan yung manda to isang aribok na na. Tapagbayad ko no madamdam ay order ko iti online. Sumangpat nga mentad takat. Ay naawan pa'y mo't bariak balasang ko. Nasa papay ngamin. Ay, kasano nga ta dato yan? Sapay sagsasang aribo amin dato kwartak. Ni, katama sagwa 1,000. Nay, nagadumot ta kwartamon, Mira. Basit kit di pa'y dato yan. Atay gat-gatang konti daduma. Ah. Ay, sige nga ro tenak man, nagbiro kiti pagpabariak. Anya dagito'y nagado a parcel dito'y nana? Order yun dagito'y? Ay, wan Sabil. Tulungan nakman kit di nga manglukat ka dagitawan. Anya nga'y dagito'y?
Agduduma Dagitay yayamanin nga plato. Basaw, kanda duma pa nga pang display. Ala, nakadadong mati plato kan baso dito ibalay, nana. Daanan dagijay. So katak amin nga plato, tamay mayat dagito in order ko. Pangyayamanin dagito, iso nga nanginata na pentas. Anya, kan ada pa urayak nga order ko. Sumangpat no madamdama siguro dagijay. Iso nga ditapay lang rumwar niya. Inton maminsanan nga agpasyerta. Ay, imbag ta nakita ka ito istorya na. Umaya ka ije balay no malam niya tag pamerenda akman. Apay, anyat okasyon, Mira. Awan, trip ko lang tag pamerenda. Kan uray si kaa nanalita niya. Umaya kan tumat. Agkuyog kayo kun ni Jana. Gumata nga kay tinaimas nga merenda. Tagpa merenda akman kay di. Ituludan naktulangan dito iti merienda balasang ko. Tawan agbantay dito istor ko. Unmat nga min, Mira. Alaom dito yun tay ipameriendam. Ta dito'y tayon istor ni Nanalita nga agmerienda. Ay, haan may mayat mat ano ije balay ti pagmeriendaan niyo. Basta umaya kayon to niya. Hanga balita pagbiit lang mat. Mangrikap kapay mat biit. Nana, tamabiit kayo lang mat nga agmerenda. Katalang arod Sige, umay kamintaw. Nagpipintas mo't dagito'y plato yun, Mira. Kan oray dagitoy kutsara yaw. Nagpipintas. Ay naidumduma mo't gayam dagiti gamit yun dito'y balay yaw. Kabarbaron samot amin nagamit yun dito'y balayo. Pati ti sofa, kabarbaron sa, taad na pa'y la cellophane na. Ay, inekat ko amin nga daan nga gamit mita sinukatak iti barbaro. Nangipanan nyo nga ipadawat yun akada kami. Imbargin kon Anday may nanggulpi nga ng gatang. Aya, pasigmutan apang yayamanin dagiti gamit dito'y balayo, Mira. Kat kakaiso na nga ada maigatang. Kan tumangat kayo kadi. Kitaan nyo Kitaan nyo tayo silaw ti bubidami ni Wow! Itala ang mapansin ko Nagdakkel, naglawa. Nagpintas mutan. Kaslamot tay silaw dagitay babak ng daytan. Uy, katbak nang mat nga talaga ti bumalay ito. Dakkel siguro ti sweldo ni Andong ijay abroad anya. Ay, hanala nga kayat nga ibagbaga ngam nawad-wad Apay makagata nga iti kakasta no basit ti sweldo na. Da kayon sa lang tinakasilaw iti kasta kapintas dito'y lugar tayo anya. Ay, ta big time di asawa ki di abroad. Dakal ti sweldo na di abroad. Sabali at talaga no di abroad ti asawa niya. Ay, nakaapapal ka, Mira. Gumatangak man iti biskwit kan juice, nana. Anya biskwit, Sabel. Nay, apay ngagmay may saka. Apay, di nakaitulod ni Nanam Amira ije pag-adalan niyaw. Nakaturog pa'y ngamin, nana. Iso agumatangak iti pamigatak, tadyak pa'y nangan. Anya, apay ngay adi nakainlutwan ni Mira. Riniing mo kumaa. Agungat-mat ngamin no riingak. Saan na balet ada kwartak. Gumatangak tun iti pangaldawa ki jay school. Nakita yun ni Mira, Nanalita. Ay saan pa'y? Apay aya. Ay na, pimuskul mo't jay kiday nan. Di mo't sigod nga awan kiday na, tagrabe ti kinaingpis na. Kalbo jay kiday na. Apay, pimuskulen aya. Wala na, kan pinaatidog na jay nagababa kan naingpis ako rimatmat na. Aya. Kan pinakuluran na jay buok na. Ay na, nagbaliwan tila nga na itasik. Pimintasan. Aya. Ay, kita man lang agpaiso ti maaramidan ti kwartaan niya. No adda kwartam, maaramid mo ti kay kayat mo.
Kwarta di asawa na Saan namat kwarta ti us-usaran na? Kwarta ni Andong dayjay. Kat kwarta da adwa tagasawa da ka nga road. Apay, akin motor iti nakaparada ita parangan nyo, tatabalot. Motor man ni Julaw nga anak ka, Mira. Apay anya dayjay, hulugan? Ginatang nakanumot iti cash balasang ka. Imbargin ka na tayo katrabahuan na. Oh, apay ngay, manulang matisweldo ni Julo iti pagububraan na. Apay pangalaan na kumanga iti pang cash na iti motor. Ha? Kumaano abroad ta mamati akpay. Imposible matdatan. Inutang na dayjay. Baka linaslas-tugan na kayo. Imbaga na lang nga cash ngam tagagpay sukat utang. Ha? Kung nanamot nga may nabinayadan lan. Kanalay nga may nga gurnong day anak kao. Oray basit isweldo na, adala tayo duldulin na no ko Pilitan na nga mente gumatang itihan namat nga road nga kaya. Ha? Imbes nga bagas tigatangan na kuma. Haan tadagitakit dimot motoran. Ne, adamadlaw ko itamatam, Jana. Pinasil po am samat data ko rimatmat mo. Imapalak ngamin kan kamera. Kan adda ngamin nangilibre kanyak. Inlibre nak ni ipag ko. Ay, han mo mat nga bagbagay, Jana. Ha? Plat ngamin datagong mo. Hanga maibagay itarupam. Trying hard kamat gayam. Ha? Orayan Tinapatag, mapadasak mat ti umatidog ti kurimatmat na. Oraya, tako na nila kay ko abagbagay ko kano. Ad-adda kano apimintas ha. No kasta, nag-flightan ni ipag mo, Jana. Wala na, nag-flight idi na minsan nga aldaw. Anya trabaho na ijay abroad ngay. Ipakat na ti kinaners na ijay anana. Aya, no kasta, dakkel nga rod ti sweldo na no nurse ijay abroad jay ipag mo. Jak mo anana, wen siguro Hello, Andong. Nayunam tuman di ipawit mo ta dagatangak nga project ni Sabil. Dinayunak mo tanting paw-pawit ka. Kurang ka di pa na dyan, Mira? Kurang pa, Andong, darling. Kan pasukat ako majagit tayo tani. Masursuro na kito ka ba? Nagparamid kit din iti dakal nga gitna. Inartapan namat tan jagit tayo. Anya? Iso nga na yun naman ti ipawit mo niya tani. Awanan, bumakbak na nga dagito ka ba ito'y. Masursurunak nga. Kaslada nga agpaspasikat. Kat ba'y ano anya ti kayat da nga ramidain? Agasam, jay ipag ni Jana, nag-abrodan, kat ni di makalan jay balayda. Jay matanak ni Tata Pedring, gimatang iti Luganda. Ay, masursurunak nga mangkit kita. Anyat pakasuro na maya. Husto ket di ta pumintas matipyag da. Ay, basta madmaditirek nak Andong. Lumastog damat no bumaknang da. Pasikat dakit di Nana Mira, at dagatangak nga usaran mi jay eskulaan mi. Nayunan nyo kumati kwartak. Ay, agruam ka nga. Basta agsaw ka, eskulaan ti pampambar mo. Amok nga pambar mo lang datatap no makadawat kay ti kwarta. Awanan ti maitod ko. Tada nang igatangak iti kwarta. Ala, kasanungatan. Sapay deadline min inton bigat. Amok nga glaslas to ka, Sabel. Hanga siyak ti laslas to gam. Ta expert ako iti kakasta nga bambanag. Hamo nga maialis na alipuspus ko. Agpapaaramid may titidakkel agit di kaarupa tayo, Marilita. Nakita ko. Talaga asaan nga agpaatiw day Tamira. Imapalakit di kadagiti daduma akaaruba tayo. Sa bali, tinadlaw ka nga ugali da siya babae.
Kasla maditinakam na no makita na nga umasin so ti karuba na. Ti kayat na nga main kat isudalaang ti maya ti panagbiag na. Ti kayat na isulaang tinapintas tapakasikuran na ultimo panagpapintas ti karuba na. Ay, mali at kasta agalad ti tao. Imbes sa maragsakan ko ma, taro mang aymot akas kadakwada ti kadwada. Saan ta nasakit mo tinakam na? Ultimo di pa naggatang ti anak ko iti motor na. Kas nasakit ang tinakam na. Ay na di na ngamin kayat ti maartapan day ta babae. Di na itulok nga da nabakbak nang kan napimpintas ngam isaw. Iswa kita kanayon ti panagpapintas na. Oray kumaan o pagbambanugan na ti busbusbusan na ngagpapintas. Saan may pagrigringatan mo't jay asawa na? Wan nga rod Ngamawan mo't kit di ti bibiyang tayo dita Masao tayo laeng. Takas jay mo't ngamin ti ugali na. Madlaw adi na kayat nga umasenso ti karuba na. Ti kayat na isulaeng ti umasenso. Ti salud-saud, amunga ta nilakay na. Apagpapapintas na laang ti ipaw-pawit na akwarta. Jakla mo pare. Ne, apay nga inig ka ma'am ta cellphone ko, Sabil? Awagak ko man ni Daddy, nana. Ay, apay anya tibagam kanya na. Kaili ko na makasarita. Inalamot ngamin ti cellphone ko, apang kung kontakak kan kuana. Ay na, nadadalan da jay. Kan hantan nga gumatang iti baro tagastos lang data. Di mo pa kibiyangan ta cellphone ko ita. Kan madama ti trabaho ni dadim tagta. Hanamat lang nga masumbatan ti awag mo. Mabisina ko, nana. Suruam nga men tagluto iti kanam Han mo nga iasa amin kanyak. Dakkel kan, Sabil. Dapat amo mong tagluto iti kanam. Anya nga iti lutuwag. Awan mat karga ti ref tayo. At da na bati nga sardinas ijay. Lukata mo tayo ti sidam. Da kayo ngay? Saan kayo amangan? Hanan, rumwarak no madamdama. Mga anak to'y jerwaran. Nanalita, addan samat illegal nga aramidan dya anak ni Tata Balot. Ha? Pagkunaamot, Mira. Una, tagim matang damot manan iti automatic nga washing machine da. Kanada pa'y TV nga kadwa na. Anya, kat agsusweldo mo't di anak ni Pare Balot. Aha? Apay, umanay di sweldo na nga igatang na iti kasjay. Kat nanginamat ti kakasjay. Adan samat illegal nga trabaho na. Hold up samat. Ano ba kada sideline na nga iskam? Ay, narigat ti agsasao iti kasta. Tawan pa maneknek mo, Mira. Kan oray di ipag ni dyan na nga nag-abroad. Nabihit pa'y lang abroad. Nagipatakdaran nga dagos iti balay na. Dakkel ka no nga minti sweldo na kas nurse ijay abroad. Aha, imposible matdata. Baka kiti ada kabit na nga bak na nga afam. Anya, tila sasawa mo't, Mira. Managatap ka talaga. Katisumat. Ay, awan na kita nga tatao. Handa nga lumaban iti patas. Puro illegal ti amuda nga aramidan. Imbag di asawa kata nadalos ti trabaho na ijabrod. Ngam dagita da dumangay. Agaramid da iti illegal tapno lang bumaknang da. Awan babain dagita. Ulitek, Mira. Narigat ti agsasao iti kasta. Tawan pa maneknek mo. Tano siyakla amaysa. Jak patyang nga damading aramiden na. Sakit la tinakam mo dayta. Tadi mo kayat ti maartapan, Mira. Agyaman nakta pinabuludan dakiti cellphone na nalita. Naawagak mo't laangan ni Daddy. Basta di mo lat sasawanan kin ni Nanam Amira nga inawagan ta ni Dadem. Ta sigurado nga agungot day jay basang. Wala na. Nabayag nga minan adi nakikikan iti kwartak. Ado pa yan tilangan ko tawan mo't pagpletik ang mapanag-eskwela. Ala, sana bale. Ta nakasarita mo ti amam balasang ko. Hello Andong, darling. Naglunak gayam ta, pa-extension man ti balay tayo.
Hangkamat gaminan nga agpaw-paw it. Di mon karawon tabalay, Mira. Ngamin, sumangpot kami ni Timabiit. Ha? Wi, asino ti kadwa mga sumangpat? Kadwak ti ina ni Isabel. Anya, ni, apay nga kadwam? Umay nakadialaanan ni Isabel? Lading itak, Mira. Ngamjak ni namnama ti kaste mapasamak. Kinapuno na. Naurnos min ti amin kada kami. 2 bulan ang tinapalabas. Anya? Andong, apay ngay naramid mo ti kastoy kanyak. Apay nga linukunak ngay. Lading itak, ngam ado tinakaupayak kan kamera. Binaybay am ti anak ko. Dantani pa nagdrapan, gapoy ti aramid mo. Inunam ti panagpapintas mo, ngam ti panagadal ti anak ko. Ha? Nagtalikakan ka. Tati amok, mataripatom anaimbag ti anak ko. Ngam saan mo't gayam? Andong, ikanak ko mamatitimay sa pangagundaway, ha? Han nga sina nga dagos ti ibagbagam? Kan kasanon nga jaylon ko, sabay medyo dakal. Bayadam talon mukat nga ron. Mas pilyag ti ina ti anak ko. Tanabayagan ang nagsina da iti lalaki asim murutan na iti. Sorry, Mira. Ngam saan na datati pare ti tunggal may sa? Kahit papanam nga rod itan, Mira. Agawid ako na ijay lugar mi, nana. Ay, mapanak manan agmula iti kamote, ah. Ala, kaasi kamot nga rod, Mira. Ti amukat agnanayo ng ti kinapintas ti biyag mo. Ngam kastamot ten tinapasama. Oray siya nga ron. Hang ko nga ninam na mga kasto ti mapasama. No ada ko makarapatak nga mga idarom kanya da. Idarom ko iso da nga doa. Basta papanawan dalatan ti tao ije nga balay. Awan karbengam amang aramid iti kasta. Ta isudat illegal nga agasawa. Ken pundar da nga agasawa da iti abalay. Isuda nga rod ti adda karbengan na ijay. Unay matante kasto nga nagtungtong palak. Kababain pa kitin. Impalpalasto ko nga di abroad ta asawak. Ngam sininanak matlang. Nagkasang ti kasto nga nagtungpalak. Nanalita. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax.